Selam i pozdrav dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Sa današnjim videom se ponovo vraćam nakon jedne kraće pauze. Vi ste možda i primijetili, a možda i niste, da me nije bilo bar jedno 3 sedmice. Bili smo u Bosni na odmoru i onda bile su onako vrućine, nikome nije bilo do kuhanja ispremala. Primijetila sam i na pregledima da nije ni vama, tako da sam napravila jednu pauzicu. I evo vraćam se sa jednim finim desertom u čaši. Imam tu nekih 60 grama butera. Ja to sve onako od oka i da potrošim sve načeto i otvoreno. Vidite, ovi keksići su dječji. Djeca načela otvorila onako u putu jeli i sad je to onako malo omekšalo, pa hajde da iskoristim. I to ću sada sve da fino sameljem. Imam i onaj lotus keks i njega ću dodati da on da malo onako finu karamel aromu. Vi koristite keks koji god da imate, možete samo ovaj lotus, on je tako ukusan, vi to vjerovatno znate, probali ste. Ne mora biti ovaj original biskofov, može neki bilo koji sa ukusom karamela. I sad kad sam to samljela, rastopila sam ono malo butera i pomiješat ću. Kao što sam rekla, to sve onako od prilike, ništa nema neku određenu mjeru koliko butera na koliko keksa. Ja to onako, dok se može onako fino, vidite, pod rukom da se gnječi. Malo sam dodala i mlijeka, zafalilo mi je, nije bilo dovoljno ono butera. Za kremu nam treba 250 grama, odnosno mililitara vrhnja za šlag i stavila sam malo šećera u prahu, pošto ovdje vrhnje za šlag uopšte nije slatko, onako više neutralno. I stavim ovaj prašak da se bolje zgusne ova krema. Također ovdje se kreme ne zgusnu tako brzo kao naše u Bosni. I sada dodajte bilo koji sir koji imate, sirni namaz. Može i Filadelfija, može i ovako labne, može, ovaj sam kupila u turskoj radnji, može i bilo koji, znači iz bilo koje prodavnice. A možete staviti par kašika kisele pavlake. I stavila sam malo limunovog soka, to ste upratili možda. I sada pripremam ovu voćni preliv. Uzela sam zamrznuto voće, miks šumskog voća i onako ću malo pošećeriti. Stavila sam 5 kašika otprilike, ja to eto onako probam koliko je taman, tako i vi isto. Zavisi koliko ćete voća staviti. Ja sam ovdje stavila nekih možda 200 grama voća. I prije nego što krenem da miksam, razblažim malo sa hladnom vodom da mi to ne prska previše, tako isto dobijem malo više na količini. I sad to onako zgusnete sa gustinom, znate kako ide. Uglavnom napravite kako je dovoljno onako gustine, ne treba da je baš pregusto, da se puno onako stvrdne kad se ohladi. Ovako treba da bude dok je vrelo. I sada krećemo sa slaganjem, znači ovo stvarno brzo ide. I sad slažite onako, uključite maštu, kako god. Ja sam prvo stavila malo na podlogu keksa, pa onda šlag. Ovako sa ovom špricom, a vi to možete i kašikom, nebitno. Sad sam ja preko šlaga stavila ovaj voćni preliv. Malo, samo ne puno. I sada onako jedan debelji sloj keksa, zavisi koliko imate keksa, vi ćete to rasporediti koliko budete imali. Ja sam imala nekih 300 grama keksa. Jedno 200 grama ovog voća. I sada kao što rekao, uključite maštu. Ovo kako god da složite na kraju će fino da izgleda i bit će ukusno. Stvarno jedan fini, brzi desert bez zagrijavanja kuće i ne treba nam šporet, sem ovo malo kratko 5-10 minuta ringli što nam treba. To je to. Stavim samo 10 minuta u frižider da se malo od ozgo korca uhvati, da se malo stigne da ja mogu ovaj šlag od ozgo da stavim. I obično ja nisam neki ekspert za ovakva ukrašavanja, ali eto nekako kad krenem onda proradi mašta i onda mi baš bude zabavno to sve. I tako sam ja to sav šlag potrošila. I odozgo sada ukrasite sa ovim voćkicama, malo keksom, da to asocira na to šta se dole nalazi, od čega je taj desert. Znači desert je od šumskog voća sa lotus keksom. I eto to tako na kraju izgleda, ide u frižider na hlađenje.
najbolje par sati da odstoji. Možete isti dan da jedete, odmah nakon sat vremena možete ovo da jedete, ali meni najbolje bude kad onako odstoji baš dugo, najmanje 5-6 sati, pa čak i preko noći. I eto, dragi moji, nadam se da vam se video svidio, da će vam biti od koristi ovim vrelim ljetnim danima. Mi se ako Bog da vidimo u narednom videu, a do tada mi kao i uvijek ostanite dobro i zdravo.